Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa ukuthi subscribe ku channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video ethu namhlanje mbuyile ngizokhuluma indaba lokhu trend kwi social media, indaba ethinta uBhebs Wodumo, indaba ke lokhu ekhunywa ngayo kakhulu kwi social media. Sekube nama reports aveza ukuthi uBhebs Wodumo admitwe esibhedlela emva kokuthi ke egule. Lama reports aveza khona ukuthi uBhebs Wodumo nje manje usesimeni esicayi khona ke esibhedlela. Sithema silandela ke mbuyile sifuna ukuthola phela ukuthi uBhebs Wodumo unani ingane sesibhedlela. Sithema sichecka ko lama source sathola ukuthi uBhebs Wodumo ifamily yakhe ibingasho lutho ngokugula kwakhe, abakavezi ukuthi ahlahle yini lempe yini lembambile. Kodwa uBhebs Wodumo ke sitholeke ukuthi ureplyile ngaloko lolu daba, waphendula lapha ku Instagram wakhe, ubeke sebhala uqale wenza nje ipost. Ngiyathemba ukuthi uyibona leyo post la avele khona kwiSolezwe kwi front page yalo iSolezwe, ubeke senza umbhalo lapha. Ngiyathemba ukuthi uyabona nawo lo mbhalo uthi nakho ukuthiwa ngiyagula ngisangana nangekhanda. Injalo ke mbuyile indaba yakhe uBhebs Wodumo lokhu trend kwi social media, and iphinde wavela futhi kuma source aveza khona ukuthi uBhebs Wodumo bekumele abuperformile kulama weekend adlule khona lapha eThekwini ngoba kunama event, kodwa akhona ngiperforma ngenxa yakho ukugula. Asazi indaba yakhe uBhebs Wodumo ukuthi yahlahle ihamba kanjani, but iSolezwe njengoba livezena lapha ukuthi ke uBhebs Wodumo uyagula, usegula nangekhanda. Kodwa ifamily yakhe uBhebs Wodumo ibingasho ukuthi uBhebs Wodumo ugula unani, kodwa embukeli emakhona ke sikutholayo ukuthi lahle uphethwe yini. Ngizobuya ngizokutshela ngo-update, but ke ngicabanga kwami ngicabanga ukuthi yena uBhebs Wodumo ungenze ukuthi vela akaphathekile kahle uyagula, kodwa akukubi kanjalo cause ukhonile ukuthi reply kwi social media ngayo ke le ndaba ke lokhu busy trend ukuthi ke uyagula nani ongenzeka vele ubambekile, kodwa akukho kubi kangaka ukuthi ke akasakhoni ngisho ukwenzani. Siyathemba ukuthi uBhebs Wodumo uzolulama, simfisela inhlahla ukuthi esheshe elulame, but ngiyobuya ngizoku-update uma esekhona ngotholile ngaso istory sakhe uBhebs Wodumo. Cela ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Ayingithi ke nje danke, ngiyazibongela.